Pini Hamren Regional Committee pen Patir Pipon get together. Ini tum Central Committee executive members really pen Jokumu pen Daru ini tum Kremra pen Topek Kremra pen Asong Jat Tatang itu dulu. Kasi Pini Labangso get together amai ini tum dak West Guard yang long Thai Apsir Pisi picnic spot no sintum dak Patir Pondo. Ini tum Labangso Thai Apsir waterfall nang rock pen. Karbi Anglong, especially West Karbi Anglong, Araji Abolon, Lapon kilang may pipili tundang ng rock pen case dino. Kasi labangso Thai Apsir waterfall Araji kilarji Fantinon, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, Lapen itum Tourism Department in charge Gong Singtron, alang itum architect Pikanjang, ate labangso Habar lapuan si Heng Prang Inglong lang Roy lang jeng kang chulang jong si department lapen itu ma council ben labangso Habar araje larthek long te labangso dim pirthe dang at tourist si mon thenga photo mi dakti bang di pami ko iji athe labangso Thai Apsir waterfall non Meghalaya border में सितुम adjacent लो इतुम ला Thai Apsir pen हापु पराई के इतुम ini Meghalaya border लो पसिकुलो labang lasi mitang border protection jiapan labang so Thai Apsir waterfall bang itum promote vek dong ji labang so Thai Apsir waterfall itum promote ke labang ke itum border secure po lapen dak itum tourist department pen claim thegrai bang ke itum dak revenue ta itum Thomas council pen long po lapen dak tibok terai hawata nangcing fudu Kasi non apang si Thomas Council kini kilabang lo, ini tum connectivity, road connectivity bang dak inupik, labang si Prab Jin pen, la Thai Apsir anang kipali rock road connectivity bang, silam pami pelong te, labang so Thai Apsir waterfall nang kilang tum muluk ji tino tha. Kasi apang si keceng si, labang so Thai Apsir waterfall araje bang larbek nang po, lar no pelong te ini tum Meghalaya penol, itu Kaprega state penol, ini tum tourism na place set. Lapen la so Thai Apsir araje kelar joine itum Karbiang West Karbiang long lapen Meghalaya border tamil itum cerai komong